Te whatalo whaat Samoa I le nei tūla o le auli o le sapati o a mai o tau le nei tūla ma lo lava soifua ma lo langi ma ia o le ua tu ina atua tātou la tātou whaasoa nei le aonga whatoa mai a ona kilia uma mea sa whaonga nafi le matou tālonga muli o le Bull Games o le tamisanga o le Super Rugby, Super School I tono Malaysia nei. Ia, le ua toma mai tonu I. Ia, e whai atu fo isina li poti mana I o to tonga e tusai mane whamoe moe le whanau I le aswa nafi. Vi ia lama Faafetai le atua I le malosi. E le ngata tino ma whau ai siri la le ngangai I na ialo fo whanau sa whatino ina le Tite nafi o mai o tau le nei aso. Ia, am ia lava o tau ai ia o tau maro loma a inko wa kaiminge wa makua kwa ngula le si to na I o le saa. Ia, lo te ale sfuma lua le huli. Ola le vela so. Ola le vela o le lai nei malai oka. Ka umanga whamapopo uma mea uma sa Whai ngafi wai e umakaronga ngafi ufasi so oi male mako dina whama vai masi a onga po se au sa matuta alo nafi wai e whaisima mao le e a mase sfurutasi tu lai e alue lato whaina malanga I le aso ana po ai sa mana I alawan mako dina nga po e celebrate ai foi I anise o achievements ia wa mawal mato au neas an nafi sa fatino ina mataronga muni lava o le pool game e lo ai mato alu lunga I le quarterfinals male ai petai vi ia le tua vi ia lava le tua wa mai lava noa e mato toe ngose sia va noa mato te o kai mua nge wa o mako au le quarterfinal talu mai le lua tau sanga sa qualify ma ko I le tamisanga tele lava nei tono Malaysia ia o nafila sa iloa sa iloa I auro le afi pe mawasa mato va no pe le ai pe tai na mato I te le lava swing o tam whainga whanau an nafi o nau lava ia au sia le tūlanga lea mua o le qualify I se quarterfinal I tamisanga tele whape nei tono Malaysia mana tua mai foi o le au sa mato ta alon nafi o se tasi o Rugby Academy mai se tasi o stete tono Malaysia ia Faafetai ua whamanu e ina tau whainga ma loa mato au I le taurisfuru ono I le 5 on na 50 over aia ya lea I se performance wa ese foi wa ese ola ngonga ngafi I tamwhainga makua I ku mai ai pau foi leo sta longa over ai ua matua I follow ata mati le plan sa fai ia tactical sa mato tolengi ai vai aso atoa to over ailes performance for mato ai e o foi pulenga se mato wa onga wa esela to se sila I le fatina ina e alumni whanau o le altalonga nafi iam whamanu e nai e ono mato score tosfulu ono 5 ia o se tūlanga Pito silin whanga e tia I fo ima fia le mawhau alo ne tangata whatau wa o se whaia onga. Ina ua I vai aso atoa sa tu vili mai lava nei matua o whanau e se lango nei matua po usauni ua usauni tamati talonga po usauni ia na ngona lava le poli o mea mo iana matua I o ngona le poli I was very nervous because
le paulea o le matoa no mulmuli. Paulea le matoa no mulmuli e foi. E iloa ai pe mausa matoa no i le quarter final po a Faafetai e saufa iunga uma nafi uma foi mato petai. Na matua e longa lava le whatingo ina e le whanau o le ta'alonga nafi ua sui lava ai, ia ua ia whai a onga ua sui lava ai, e whatino ina ta'alonga ua follow le plan, ua follow le system sa mato tamwhai e afoi. E afoi e tamwhai lava ina ia maramalama ina ia lon whangau. Ia, o foi ia mo ia ua whate ia lo tangata nafi i le whatino ina e se whanau o ta'alonga nafi. E whaisinga outstanding mai lako performance mai le amatanga o le mato maftanga, mai le amatanga o lato o ta'alonga ese o nafi sa o wa aie ia le ese le tu inga whatino ina e nai whanau o le ta'alonga nafi. O le follow the game plan, o le mako attacking system, ai o le mea winga ese lau vai nafi o le lako defense o le aonga sa mato ta'alo nafi o le rugby academy e le leite lato whato ne inga o ta'alonga petai ia sa le mauania wanoa e o alfa inga ta'alonga e le mwhaina wanoa e la sielenga skonga kasi lako skonga onga o le matanga fio le defense ia o le one-on-one tackle o le tackle assistance ia ma le counter ruck sa la to fatrina matua pauna le mea sa mato ngalu lue malo se il vayaso ato toreninga o le counter ruck ma le primary tackler and secondary tackler ba no vaya nafi I think peya o le number one weapon nga mako malo kelo possessions ang nafi o le kele turnovers ya mafa'aunga i loa noa na tele e maui mako score o le mea no fifia nafi ai te Faafetai au ia le tuo no le umola no o te mola nei ua matu qualify i le quarter final mata pena lo lea po se mea le aso sfufitu po le aso valo le masin fou la sauni i loa mo le quarter finals so o le upumonia ia ele umale o le ua ia ile ia itono le aonga it's like we creating history in the first time we qualify the quarter final from the last 2 years ai ele ola no te inga ia mako walu lunga semi-final mako walu lunga final but we take one game at a time o me o fia ia fafifia ina fo ia nai matua mai sol pulenga na o ngai tang fainga fa nau le ele aso nafi ia ele o se me e afoi e mitamitai ai o le pumonia o se vi inga e toi fafo ile tua ilana soswani mai malana soswani fo ina yalo fa nau o nea onga po nei kolisi tu sai malato tau whainga ile aso nafi ia o le ata pena tu fo i mo le quarter finals po lua vai asa le la sau mo le masin fou ia na sa ilia i fo ila ia le si foi au le afi ia mana ia o talonga oma e ia me te vai e te tiro leima me tawana fa ona improve my performance me tinga na tele aina mato malo na fi ai vai inga mai ni mea e te langona ia ue e tawan toi fa lei ina ia o quarter final ia ole au le lei uma kusa ole top 2 mai kulupu ako top 2 mai kulupu a toa la mai nela sa ili le aulo le afi le quarter final
Ia, e ui lava into a tele nai whanau manua. Ia, ole ale avele ma se mea e whaavaivai ai ia loto o o lo anga wa ama whaina pena ta alo la ta alonga i le quarter final. Ai, o te Faafetai le atua mo la tau whainga. Ia, e se foi langona nei o ona whatau wa i le wa ai matanga i whatena ina e nei whanau a ta alonga nafi. Ia, ole ale to e stala paule me Faafetai le atua mo le whai unga o tuina mai. Ai, o te rangona fo i olo o Tapuaiga fo i alun whanau nei i te talo fo i ele ngatai ainga o lono fo talo mai Samoa. Ia mese uo mai masani. Ole asa le sapor kiki le sapor kiki ole na li inga mal Faafetai le atua ona na puipuinga nei vea so atoa whaawina manuia ia tite me fe au toi sauni fo i la matanga o ngaluenga le asantai au i paun me Faafetai ia ua o whaawina manuia ia fufanga ana i alom whanau. O te rangona o whaisinau tau malolonga matango fia i le nei tū la ia ai. Pe ona paunga o se update ku i le ngeiku o le orkelope. Update au fo inga i kaumwhainga ngai alung whangau sa whianga i la kong le songa fia. O te rangona lava o e sa rangolango sa ila to Tapuaiga ma latou nofotalo ai maise nofotalo mai se o tinama nei aiga Samoa o New Zealand o Australia ma lalolangi atoa. Ai vi ia le atua ua uma foʻi lea stepu muamua taumawhaiga lenei tausaga. Ai e se foi le levo le la o atua ia alum whanau pe malolo pe malo e update aku lava ia tatou ainga o tatou mafutanga. Why on melo talonga lo piele it's not about winning but it's about the spirit of the sport, spirit of the game where everyone loves, especially us in Samoa. Now we love rugby and pe malolo well Paula va me tau fai Faafetai manuia tau whainga na yan whanau ia lela la matu sauni tulo fai les malolonga nei fai se malolonga tae au ia o lo le asolua ia o le ato una i pea i le matu ai fai ia le fitness le me ngatai ia wa pe o le malo si angata wana i le alon whanau pe vai lo ma fau vai lo skio sa o lo fit matua i le leo tapi nganga fitness level, physical and mindset. Le se me whaingta ai pau nau se li poti atu le nei tu la o le aso sa pati i le savali atua i le tasi la uli whai nei Malaysia. Ai Faafetai lau mai mua mai subscribe ka ko channel na tato eva i la tu inga lo langi Samoa lo yerta to ainga fast fa tua i le tua Samoa o tasi share ku ka ko video po anta tumta tatanoa share ai ia na pulalo na to pe like pe subscribe o lau lava ia tauna ai Faafetai te lau fafonga me netu la manuia tele ia fufanga toe te tau fa uma tu ia mato ngaluenga ia fai pe to le 6 minute te talai me ko fa fo ko le pataining ho ia nga o foi la ia inga ai alo fatele atu mo tau Samoa e le ma vai alo faanga mo tau Samoa malava mai am solini fa penga manele Malaysia fa se fua